The persistent Christian. Dahil iti agdama nga lesson tayo. Amen? Dinefine tayo iti bigat, ti meaning ti persistence. It means firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. No firm kakabsat, hampulos nga mayakar di aligusgos. Ket digito'y principles nga mayad adal kada tayo, utuban tayo kakabsat. Utuban tayo mo lang. Utuban tayo ti kay papanan na itibiyag tayo. Ket tilmunan tayo kakabsat, gaputa sa utiha po. Amen? Tilmunan tayo di gito'y. Ket nang asawen, pagbalinan tayo kakabsat, nga iso ti maysa nga prinsipyo iti panagbiag tayo. Kaya urean niya man ti dumteng, agbaliw man ti pasamak, agbaliw man ti sitwasyon, wenno iti ihip ti angin nga makuna, ngem we are resolved and we are convinced nga gisten kadigitoy nga banbanag. Nakatugaw tayo ita nga masapol ada pagtakderan tayo. Obstinate means stubbornly refusing to change one's opinion. So, kahit nang asawen, deti sa utiya po kakabsat, kat inutob mo, inamiris tayo, kahit nakita tayo kakabsat nga, naawatan tayo, deti kaya tiya po nga ipakita kada tayo, rather. And so, we must be obstinate in our continuance, meaning refusing to change one's opinion. DJ, kumbaga kat haan nga numayat, convince ka ka DJ nga prinsipyo. Gumdo umay ti problema, agbalimbing tayo. You get what I mean? Kas nagbalimbing, Rik na tayo nga, ay, madinsa DJ prinsipyo nga inaccept ko. Kasi madimot tanti ko o madumot tanti parikot, haan ka kapsat. Masapol nga amirisam kat ko na, okay, dahil nga naisuro kanyak nga sa utiapo, inutob ko, kat nakitak ti kaya tiapo nga ipakita, ipamiris kanyak. Ket itunda naman daytoy itinasayaat, wenno pakasuutan. Masapol nga haan nga DJ sitwasyon, iti mang determinar ti stand ko, no di kat di imbaga tiapo, agi stand na kadayjay. Dijay ti meaning ti persistent. So, kaya tayo lang tagbali na persistent Christian. Nakita tayo kabsat that life is a constant battle. And we must continue in the struggle each and every day. Number one this morning, every Christian must be persistent in prayer. Amen? Na-encourage kayo mo lang ka dito kakabsat. Nakita tayo di duwa nga parables itay. Amen? Kahit nakapimpintas, di impakita tiyapo kada tayo, kada gito, reviewin yun to kakabsat. Tapno adada nga mananam tayo ti anak, di puntong enshare ko ti bigat. But sometimes, napadasan yung kakabsat, di ada nagtawag king ka, ngam dim na atendan. Busy ka, unuhaan kat nakasilent di cellphone. So, ito madamdam ako ng king kwa na, oh, I'm sorry, I missed your call. God can never say that to us. Hanak ko na nga, ay, nagkararag ka gayam idi Sabado, Carlo? Hang ko na atendaran. Sorry, anak ka, di kayat mo nga ibaga. God will never say that. Anytime you call upon God, He will answer right away. Number 2, kakabsat, ti dahi nga malem, nga i-challenge ko kada tayo, nga masapol nga dito'y tayo persist, is number 2, persistent in doing the work of God. Persistent in doing the work of God. Now, do you know the difference between job and calling? Awan tayo number 2 tayo. Persistent in doing the work of God. Wala pa? Let's wait so you can copy notes. Wala? Hintayin natin ha. Persistent. There you go. Everybody read together. Persistent
in doing the work of God. Now, anot difference kabsat ti job ken calling? Job ket di kanahin mo may mo ipakararag na ko Ngimhan lang ko ma di job ti umay mo ipakararag ti Apo. DJ ko calling. Kat many times kabsat, malipatan tayo di calling tayo, kat tilang agbalin nga nasisita kada tayo, tayo panangaramid tayo job. Listen, I heard one pastor put it this way. Kunanan, job is something you choose. Calling is what you were chosen to do. Oh, sige, kitan tayo absat. You can copy that. Job is something you choose. Dahito yung pinilim nga pagobraan. Okay? And praise the Lord. Kadigito'y trabaho nga intud na kakabsat nga pagobraan tayo. Amen? Are you not thankful na inik ka nakatipagsapulam? Praise God for that. It may not always be easy, pero thankful tayo taadda. Sa baling arigat kakabsat no awan ti pagubraan. Nagadot pagkasapulan, ngem awan pagsapulan. Di kat awan masapulan. Amen. But one pastor said, job is something you choose. Calling is what you were chosen to do. What does that mean? Di trabaho, iso day inkararag tayo nga maadda kada tayo. Ngam jay calling kakabsat, daytoy dayjay ti Apo ket intuding na nga masapol nga aramidem. Agbaliw man iti pagubraam, pakaidistinwam, posisyon nga ito di kumpaniking ka, uno dayta pagububram nga institusyon, ngam daytoy calling ti Apo ken ka ken kanyak. Saan nga agbaliw? And you must be persistent on that calling. Job is subject to change. Because temporary lang di gito'y kakabsat. But your calling is permanent and final. So, as Christians, we must be persistent in doing the work of the Lord. John 15:16. Kung ano ti Bible, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, kaya't nangasawon kakabsat, agdudumatay man iti pagububraan, nga may sa tinakaayaban tayo. Amen ba? Some here work as teachers. That's your job. Digi duma office. Digi duma ket buy and sell, business, entrepreneur, sales. Yung iba, agriculture. Okay? Digi duma fishing. Alright? Yung iba ay laway lang may pera na. So agduduma dagiti means ngayon ti Apo nga makasarak tayo kakabsat iti pagsapulan iti kwarta. Ngem may sa iti nakaayaban tay amin nga trabaho. Ket iti dayta kakabsat haan tay kumanga aglamiis. Han kumanga mapukaw kada tayo. Han kumanga malingdan. Gapulaeng iti kasayaat ti flow ti trabaho ket malingdan. Ket maisan tabi, daytay nangayaban ti Apo kadatay nga sangapada. You and I are called to do the work of God. And I'm telling you ni Satan, ket adda nga mga ramid kadagiti banag, tapno mapukaw mo, jay tarigagay, jay pusom, nga mga ramid tinangayaban iti Apo ken ka. Ngem iso daytoy masapol nga agbalintay nga persistent. Ano daytoy nga nangayaban ti Apo kadatay nga trabaho? 1 Corinthians chapter 15 verse 57. The Bible says 58. Sorry.
1 Corinthians 15, verse number 58. Therefore, my beloved brethren, are you brethren? Okay, baka man kaabay mo, brother, sister. There you go. Brethren, be ye what? Next word. And that means persistent. So iti dayti nga bigat, iti dayti nga malem, dayti nga rabi, igaya mga kabsat, rumabi, hamot pa di malumpelan. Saludsudan tayo, iti bagi tayo, iti imatang ti Apo, Lord, okay mo't lang, dayti pa nang fulfill ko, tinangayabam kanyak, this is your calling. Okay? Always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. No tilang focus tayo kakabsat, which it's not totally wrong. Ngem no isula ang tagbali na focus tayo. Dagiti material nga kupkupi-kupan tayo. Nang kudya ko na ni Pastor June, idi Saturday, kadigiti kakabsat ti Australia, kat it's not a worth investment no DJ laeng ko nana. Masapol nga makita tayo that there is something more worthwhile in life. These are all tools and necessities. Kumbaga, di kito'y kakabsat kat ito ti Apo nga accessories iti biyag tayo. Are you not happy nga ti Apo ikan na ti accessories? No, dalugan mo, at dati pagobraam, at damagatang mo nga kastoy. These are just accessories in life. Katkas na tayo lugan kakabsat, sinet apam, di ka mo't drivean. Ano, serbina di lugan. Ala ko man jay motor. Sinet apam ti kuntudo accessories. Adapay pagisbuam jay motoran. Agluto pa iti kape. All the accessories. Ngam di ka mo't usaran. So anang orad serbina jay motor? Makita yung kumaita nga digiti material nga ito tiyapo kada tayo kat accessories ti panagbiag. Ngem no di ka agserbi tiyapo, anang orad serbi ta biag nga impabulod na kengka. Dayta nga biag ket narairanta ken inayaban na nga agserbi ken kuana. So that is calling. Ket naglabas nga lawas ni Sister Marisa, praise the Lord. DJ job na kakabsat ket anak kat kuana teacher, instructor, professor. Instructor ita MMSU. Suda ka damian. Anakan professor? Professor. Anak ngatot professor? Dean. Okay. So, she's an instructor at the MMSU. That's her job. And every day, dakala sakripisyo, deta mga ramid, deta nga job. But as a Christian, imbilang na nga pribilehyo, di dyan diapo nga trabaho, tapno ijay kakabsat, mabalin nang i-glorify tiyapo, babanti pa nagbunga, iti na espirituan. Kalpasan de, di nga leadership webinar, kat imbaga nga urela nagsakit. Gapot pa naka-stress kan pa naka-pressure na. Ngem dayjay tinaragsak nga pa nagsakit. Tauray nga nagsakit kakabsat. Naggurigor. Ngem, siyempre, adu dagiti nakangag iti ebanghelyo ti Apo nga estudyante. That is calling. So nakita yung kakabsat? Hantay liplipatan nga dati calling tayo. Ngagbalin nga soul winners. You may change job, but you cannot run away from your calling. Oh. Deta kakabsat, anat calling tayo? Well, Matthew 5:16. Kabil mo man, Matthew 5:16. Deti di calling tayo. Amen? Basaan tayo amin, nagigiddan. Ready? Go! Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. That is your calling. Oh, adut kakabsat tayo nga agkarkarpintero. Kung nati Apo, agsilaw ka. Oh, ni Brother Randy, kat agpaswasada ka, Brad? Hanan. Hanan na yan, bale, agbabay, agang angkat kay ti ilaklako yo. Oh, kat
Siyempre, no, ag-business ka, adulat at tao nga mamimit mo, di ngamin. Kat ti kunana ti Biblia, Brad. Malaksid nga tulungan na katiyapo, kat pag-prosper na deta nga negosyong, kung natiyapo, iraman mo nga rod, deti calling, hanga iraman, no, di kat iyat anati Ilocano. Iyon unam. So, agsilaw ka. Ha? Kasi kasana ka na sa nagsilaw, pastor. Kat, gumatang ka ti gospel tracks, Brad. Tapno di gidjay, makatransak mo, kat kunam, okay, sukiat, nga gangkat king ka, nga ibatik king ka daytoy. Gospel tracts. So let your light so shine before men. And your light means your testimony. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. For example, ni Apostol Pablo, di Acts 20 verse 24, kung nakabsat. Acts 20:24. Basahan tayo, ready, go. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, ano di calling na? To testify of the gospel of the grace of God. So, amuna kakabsat, no anya, DJ talagang panggap na iti panagbiag. Nga mangi paduyak-yak, mangi buray, mangi bunannag, DJ Ebanghelyo, iti parabor, iti Diyos. Oh, iti kalman, praise God. Oh, nagpaala ni Hana, tapno maawis na, digiti classmate na. Tapno masyaran idati Ebanghelyo. That's calling. Amen? Oh. Kaya we need to persist, kakabsat, in spite kadagitoy nga bambanag. Amoyo adu dagiti mang upay ken mang palamiis. Kada tayo kakabsat. Ket hante ko maipalubos nga agbalin nga kadjay ti ka negatibo ti spiritual life tayo. Nga ma-down tayo kakabsat ket tilang nasisita kada tayong ket ti papan panagubra. Importante dayjay. Ngem as Christians, masapol kakabsat nga agpersist tayo nga mga rami ti trabaho ti Apo. So we have to persist in spite of letter A, fears. Oo. Fears. Amom ti fears kakabsat, may sa isuna nga kaslang mangi-divert, dagiti panunot tayo. Tapnon ti kasta ket mapukaw tayo kakabsat, jay focus, itinangayaban ti Apo kada tayo. So nga no, dumaado dagiti desisyon tayo, nga itinangidurun kada tayo, ket saan nga di pa nagpamati ti Apo, ngem gapu ti adu nga panagworwori ken panagal-alala ti panagbiag. Ket kuna ti Apo, no, awang kumatlugar iti kasta nga banag ken ka, for the Lord knows nga dayti kabusor tayo kakabsat. Deta ti maysa nga tool ni Satan, tapnon distraken na tayo. Bluff ang tawag dyan. Napadasan nyo't naunaan ng kakabsat? Amen? Taaso. No agtaol, unaam ko na da. Kasanot pa ng sumram di aso. Nga kasla umay kumamat ang kakabsat. Hindi ubingak ko na da. No umay taaso ko na da, agtugaw ka. Sa mualan ta chinelas mo, taray! Pero, minsan na-prove ko yan. Napadasa mo, Edward? No dumuklos ta aso kakabsat, agtugaw ka. Pambarang mangalat ba to? Agsardang agpaisaw. Ngam no, wow! Naunaan kang kakabsat. No kitam, dakdakkel ka ngam di aso. Ngam, blinaf na ka, di kapigsa, di pa nagtaul na kakabsat. Kasta mamutalyon yan ta jungle. Di kami kakabsat. Nagdakkel, di giti kalaban ng agtataray da. Di giti, di giti elephants, kada di giti zebra, rhino, apay kakabsat. Gaputa di kapigsa iti panag roar ko na natin English. Ano roar? Panag ngar na. One. So, mabluff. Satan will do that to you.
Nakapaspas ka kumanga ng rugi, ti panagserbim ti Apo. Nakapaspas ka nga nag-grow. Paggamamam ta tumaod, dagiti ba nagkakabsat nga ti agkintay jeriknam. Kat dim na puutan kakabsat na bluff ka, na baybay amon di pa nagserbim iti Apo. Kat ko na ni Satanas, success. Kakabsat, nasuro ka 4,000 years yung tinaglabas. Hanggang ngayon, mukhang effective pa rin itong tool na ito ng Diablo. But, amuyon kakabsat. To be forewarned is to be forearmed. Iso nga no, umay kat panagdanag ko ng Apo, dahito yun dede impreach ni Pastor. Taktika ni Satanas kanyak dito Apo. Tapno maupayat, iti panagserbik kan panaggrok kan ka. Lord, han mo ipalubos. Isurunak ti aramidek. At da ka diba nagitata, nga isot gapo na ngaglamlami is ka iti Apo, kat gapo ka digitang worries iti panagbiag. O kakabsat, sapay ta na realize mo dahito nga banag. Do not be moved by fears. God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amuyo ti panagdanag kan panagbuteng kakabsat. It takes effect on all kinds of people and all ages. Fathers or mothers alike. At kakabsat, iti panagalala, iti panagbiag. Kasano nga rod? Isung ako na, Brad, ape awang ka di Domingo. Opo, nagadungami ng problema, Brad. Dayjay, kakabsat. Fierce. But we need to be persistent in the work of the Lord. God, praise God. Amok nga ado, digiti worries yun, di ngaming kakabsat. Ngam adda kayo itang amalem. Hello? Amen? Secondly, we need to persist in spite of failures. We need to persist in spite of failures. Digiti failures kakabsat ka, digiti mistake. Tungkam kada, tito itay ka, dito na i-share ko, maipanggap how to make the right decision. Kat adumot digiti practical nga decision ti panagbiag at sometimes kat kamali kakabsat. And sometimes people would not like to continue because of these failures of the past. Kat apa ipalubos mo kakabsat nga DJ naglabas kat isot mangidiktar ti masakbayam. Kat niya po Diyos kat God is always a God of second chances. Number 3, we need to persist in spite of frailties. Ano digiti nga frailties kakabsat? Physical infirmities. No, physical infirmity, digiti inadequacy. Anat inadequacy kakabsat? Dakitak dito yung dictionary at pagbit absat. The meaning inadequacy. Kurang ko na tayo, aya? Ngem, kitaan tayo tapnon di kastak at, okay, inadequate. Lacking the quality or quantity required. Kasla kung ano nag-submit ka kakabsat, iti application ti trabaho. Kuna DJ nang kita, kurang deti papeles mo. So hangko mabaling nga i-consider. So in life, kakabsat, di pala pa ng panunod tayo, we feel inadequate, insufficient for a purpose. Kat gapoy ti daytoy kabsat, maupay tayon. We don't want to do the work of the Lord anymore because we feel inadequate. Brethren, anyaman iti pagkapuyang pagkurangam tiyapo mabalin na nga punuan. My grace is sufficient for thee. Natural kakabsat nga marik na tayo di jay, maupay tayo tibukod tayo nga bagi. Ngemhan ko mga patingga ijay. Umasidig tayo tiyapukot ko na tayo, Lord, amok nga hangko kabailan, nga muwiling at. Ipaganat-gut ko deta kada kayo kabsat. Hante nga kabailan, nga muwiling tayo. Tati Diyos iti pamail tayo. Ulitig tayo jay. Hante nga kabailan, nga muwiling tayo. Tani Apo Diyos, iso iti pamail tayo. Yeah, praise God for that. We need to persist in spite of the future. Kakabsat, sino kada kay timang pampanunod ti masakbayan? Future. Kumusta nun to nga tamad, aya? Oh, sila ko madji Amerika itatagat, nagaduti maka-Trump.
Ngam ni Biden mo ti nangabak. So anang arudang kakabsat, pumano kat Amerika? Hana, in spite of that, you know, it's not just the place, it is the presence of the Lord. Letter E, we need to persist in spite of pandemic. Sad. Panunod ko nga F na ito, pandemic. So, that's a new word. We need to persist in spite of the pandemic. Kat uray kasto iti sasaaden ti panyempo kakabsat, kat ito'y taymot nga nakita kakabsat, iti kadakkel ti parabor ti Apo. Aya, iso nga awan rason tayo nga dete talagang maawanan tinamnama kasi the Lord has proven every now and then. Nga uray kasto iti sasaaden ti panyempo kakabsat, kat talagang nagmayat mo tinagbanagan na. Aya kakabsat? Kita nyo, in spite of the pandemic, that ministry by the grace of God, babaan ti willingness tayo, idi unana kat, Apo, hami amo no anat pagpatinggaan na detoy. No anat iti maging epekto na. In fact, even now, hang ko makita amin personally, how this kind of setup will take an effect. Anong tut epekto na dito nga setup kakabsat. Hanggang kailan nga kastoy lat tagabsat. Amen? Kat di kita, daduma kat, baka masanay unay ti live streamon, di da kahit ti umay makigimongan. Aya? Unuhaan, dumteng nga tati time nga no, sumro tay lasag kat, masadot nga umay makigimong, ag live stream tay latan, hindi ito latan, di kapilyan, anyway, agpadamot lang. So, personally as a pastor, pampanunuta kamin mo't di gitoy. Kat kung nag-apo anan to, iti pagbanbanagan ti kasto nga set up iti ministry. Pero anyway, kung nag-apo, sikat makaamo, we're just willing, we'll just continue to serve you, Lord. Kat by the grace of God, ikarkararagyo, dati trabaho, nga nairugrugi tayo kakabsat, ije Australia. Kat nag-attend manan kakabsat, dati new believer tayo nga ni Sian. Daman tayo bigat, nag-attend gaya. Nagbuya ka dito live stream tayo. Dake dita, pakita man o dadapelan. Idikalman kakabsat, nagmayat ikaw amitan kita nyo, di kita lang hada kakabsat na bambanog, di kita. Amen. Di ba, Nelson? Kitam kakabsat, kasta-kasta la, di kita ng permi banog da kakabsat. Kasi, idikalman in-interview mi ida maysa-maysa. No kasano kakabsat, it is scheduled da. Kat agbasa, ti aldaw, agtrabaho ti rabi. Agbasan tuman bigatan nagmalmalam, agtrabaho man ti rabiin. Kat no kayat dat ag-extra, Sabado. Iso nga, kung kunakat blessing ta uray kas day ti schedule, tagat agperpersis dalat ta kakabsat. Makita kakabsat kat, no kumaarig na kat nusyak nga may sagat agalangan, humanly speaking, kasla agalangan pa'y diriknak nga mangi-require kadakwa dati Bible study kasi di pa nang dingeg ko kab sa schedule na di kalmang kaslang makapadagsen samot kadakwada dati Bible study. Hamon lang makapadagsen kada kayo? Ngam actually kakabsat, it's the opposite. Kasi dinalpas di Bible study mi di kalman ko na ni Nelson nagmayat ti kastoy. What a blessing. That they continue to persist in spite of the pandemic. Di talata picture, and let me give the last, in spite of our foe. Diyan lang kayo, in spite of our foe. Ano kasama ti foe? F-O-E. The word foe means enemy, adversary. Kati adversary tayo kakabsat ni Satanas. Ikarkararag tayo di gitoy. So nga, tandaanan nyo't na ganda kakabsat. Kakabsat, dito Australia. In this main sanctuary alone, you will expect about 80 to 90 people who will always be praying for you. And we pray that you will feel the strength of God every day. So, dito ni Nelson, okay? Half-breed. Mixed breed. Okay? Anyway, ni Dexter, wave your hand. Ni Dexter taga Isabela.
Yes, he's from Isabela. Ni Reagan is from Lawag City, Barangay 27. And then, of course, ni Gretchen. Okay? From Claveria. Padada nga taga Claveria. Kat idikalman kakabsat, in-share ko ti lesson, may istorya klabasit kada kayo. Tapno maawatan nyo, di pa nang ikararag ti kanyada. Kunak, in-share ko, jay sa nga pulo nga banag nga ikararag ti may sa nga OFW nga namati ti Apo. Kasama pala si Cyrus. Can you put Cyrus also on the screen? Para talo isuna nga screen. Cyrus. Okay? There is Cyrus. Talo nga, kung pwede ha, kung pwede. Oo. Amen? Okay ka pelad ta, Cyrus? Amen? Yeah. So I shared to them yesterday about the 10 prayer of a believer OFW. What is OFW? Overseas Filipino Worker. Kat daytoy nga inaramid tayo kakabsat nga 10 prayers. Very significant kasi insurat ko dayjay idi addaak iday Dubai. Babaan ti panakitungtungtung ko dagiti brethren ijay, members sa MBBE, kan dagiti preachers. Nagtugawa ket inurnus ko da amin digijay nga inputs nga imbagada. Ket pinagbaling ko isuna nga sa nga pulo akararag ti may sa nga believer nga OFW. Ket nagmayat. Onsa dito adatay kinaman no datay outline ibasak man lang tapno makita yung absat. I think sa notebook or i-check mo man dita no adda dita. Adda. Let me just run it down. The 10 prayers of a believer OFW. Adda na padasan at nag-OFW to, di ba kabsat? Ni Brother Roldan, naggapo may din Brad? Saudi. Oo. Okay? Ti umo na kakabsat to have a growing faith, zeal, and love for God. Ti growing kakabsat ka, di ma-equip ka. Ti kaado, dagiti temptations ti panagbiag, no hangag, gigrow ti spiritual life mo, talagang maabak ti spiritual life mo. Number 2, to always be reminded by God's Spirit when spiritual apathy sets in. No umay ti panaglami isan. Taadayo ka ti church, main church mo. Masapol kabsat nga palagipan na kati Apo. May ikatlo nga prayer, favor before my employer. Number 4, to be a cheerful giver and to be protected from greed, covetousness, and materialism. Kung na di may isang preacher di Dubai ide, uno di Abu Dhabi. Dito ko na ang mga Pilipino, dahil sa hirap at gusto nilang mag-relax, kaya pag may mga 3 days, 4 days na bakasyon, nag-out of the country yan, doon nila inuubos yung pera nila. Uubos yung kanilang giving doon. Number 5, to find the right people. Tamom ti may isang challenge o dakat abroad kakabsat kat ko agsapol kat barkadam. Alagat kadating na nakapadas ti na pan nag-abroad kakabsat kat I don't know no maawatan nyo deti ngam no dakat abroad amom deti kahit nasa undetaw. God's enablement and wisdom to deal with daily tasks and with people. 7, comfort and joy to overcome loneliness. Naliday. Naliday kayo, di ba? Umapay ti liday. Nagpepeso. Naliday. Brother Darrell, napadasan at nagyan di South Korea. Naliday ka kabsat ti agabroad. Iso nga digiti anak no adda di abroad ti naganak yo. Dati ti may isa ikararag yo kadakwada. Naliday ti adda ti abroad. Arigat ka kabsat. To be a witness for Christ. Protection for my family, physically, emotionally, mentally, and spiritually. And to always prioritize church program. Kung ti makabless ka, digito yung kabsat. Kita nyo. Kunak, tigimong tayo Sunday morning. Sunday afternoon, makijoin da pa di doktok. Sunday night, adada ita. Monday night, makijoin da. Pasaray uri adat ni Cyrus, siyempre nakasangpot ng digito yung kakabsat di Australia. Uri adada di trabaho kakabsat, aya, naka-headphones da, while doing their job, naka-tune in da ka dete, Baptist distinctives tayo. Persistent. You know? Oh, and then, Wednesday night prayer meeting. Naka-join naman na. Ano pa eh? Friday night. Oo. Tapos, DJ, Sabado kakabsat nga Bible study. Join sila. So, basically, every week,
Kat no, awan king ka, dahiti nga priority, dahiti trabaho ti Apo kakabsat. Apo nagado, gusto tama minsan tamakalawas ang kunamo na kakabsat, di ba? At digiti Christians nga, DJ Sunday morning, kat, gusto, di jayan. Pero amoyo, it's not that way, iti panangkita da. No di kat para kadakwada, daytoy gimong kakabsat kat haven of rest. Daytoy kakabsat ti pakabang-aran da. Iso nga abangan dalat ta kakabsat daytoy nga banag. Kat ita kakabsat daytoy ti point out ko because we are talking about persistence and you listen very carefully kakabsat. Dito Australia especially. Because you are our partners. HBBC partner and extension dita in reaching out kadagiti tao. You will expect nga ni Satan, he will attack you. The foe will attack them. Why? Because Satan wants to hinder the work from growing. Nangruna itagat, kunada dagabsat kat, tinaminsan kat, kunakan DJ may sa pamilya, ngagbuybuya mo't ka dito live stream, makikita da di ipopost da na ko nga picture da Bible study. Kunana ka no kat, dito ito mamuti pag Bible study, dyan tayo kunana. Iso nga ton Sabado, palubos ti Apo, dayjay nga balay, isuntot pakaangayan di Bible study. Ijay ito nga mapan. Kat numakita ni Satanas nga potential dayto nga ministry kakabsat, tirahaan na kay nga upat. Iso nga dayto message ti Apo, be persistent in doing the work of the Lord. Makita yu kumaday ta nga banag. Amen? Kat malagip yun ton. Kunayo kat, dito ito yung bagang pastora. Talaga nga. Dito yung problema kat it's not about me. Ngem, gaputa, mausarak iti trabaho ti Apo. Iso nga, kastoy ti panangatakar ni Satanas iti biyag ko. Amen? Kasi no, hanakamot mararamat ti Apo kat hanakamot anan mo ni Satanas eh. You are not a potential threat. Kas na ti arig na kumano chesket, baby, am deta nga po nawan deta. Deti kit di ati, bantayam na eh. 3 moves na deta, checkmate account. Di, gaming kakabsat. No awan unay pakararamatan tayo ti ministry kakabsat, kat kaslahan nakaunay pampansinan ni Satanas. Ngam numakita ni Satanas nga dakkel ti pakausaram ti trabaho ti Apo. Umayeng kakabsat kat amin na bakrang nga pangkilikki ka naging ka, tugki ka na ka. Ngem dating a message, laglagi pun tayo, persist in the work of the Lord. Nabaknang ti parabor ti Apo nga mangtulong kada tayo kakabsat. Hantay nga maisina kadagiti pa nagkita ti Apo. Malagip ko, idi mapanak agbasa, idi ubingag ta San Agustin. Grade 1. No, agkararag kam kinimaman, kat mapanak agbasan ta magmagnakat, asidig mo lang. At dadta kakabsat yan tarwarkit kita na aging kakabsat nga jak aglig ko ijay may kadua kursada. Kat magbagnakat talya-talyawag no ka. Every time, bigat, uno malang, basta mapanakit kita nakit kasta ti Apo absat. Hantay pulos nga maisina iti panagkita iti Apo. Isu nga no anyaman ti saad ti biag mo kan paspasarem iti dayting agdama, sikikita ti Apo gan ka. Kasmat day dyan napasamak kini Job. Iso nga kakabsat, let's do the work of the Lord. So nga kakabsat, sapul nga kararag kayong hanamapukaw, di eagerness kan excitement yung agserbi ti Apo. Kat kada kayo mo't kakabsat, nga datita balasi taaw, baka kayat yung tumot ti madaan ti Bible study, ti masangwanan nga aldaw. No, dadagagayem yu, babarkada yu dita. Kat kunayo, iyapal kumet, nga no kasano, nga digiti kakabsat di Australia, kat umaduda, kastakam kumamot dito eh. Kat deta ati prayer ni Cyrus. Iso nga, deti prayer ni Cyrus kakabsat kat agrek-recruit. Kunana kat, Lord, mangibaon ka mampay ti aggapo di HBBC, bakar nga umaya ka duwak dito eh. Di ba? Amen ba, Cyrus? Kung nakarod kat, alam na ipalubos ti Apo, napintas, di iti nga kaslang, walang idea kakabsat ng
Apay madingata, dagas nga ta no makapasyar kam dugan misis ta South Korea aya, Cyrus. Tadi kita barkadam dita kat witnessan tayo. Tapno no agawid kami kat iset up tayo di Bible study na ya. Then from South Korea, we fly to Australia. Sa tay bautisaran di kita new believers. Amoy si didingag ni Satanas dati bagbagak kakabsatan lang nga. Isong agkararag tayo. Dayta kakabsat ti pangalaan tayo ti pigsa karkararag. Usat, pray for this. So nakita yo how serious the work of the Lord is. Nakita yo ti kaseryoso na dati Bible study dati Australia itakabsat. Nga masapol nga backupan tayo kan i-uphold tayo ti karkararag. Amen. Tapno adapasit tayo amin ka di balay di trabaho iti apo. You know? And if you are from abroad, kat ko na, Pastor, mabalin mat katangag, Bible study tayo mo, hana adayo, basta mayat ti schedule. Palpalubos iti apo. Amen? So, kasano tayo agpersist ti trabaho ti apo kakabsat? Dahil iti maudi nga versikulo ngayon nakibasa kada kayo. Hebrews 12, 1-3. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Amoy data cloud of witnesses? Digiti imununan kakabsat nga nangaramid met daytoy trabaho iti apo. Nagpaaramat kini apo Dios. Ket isudan ti mangipaneknek nga kunada nagmayat. We are surrounded with a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. So ngano adda digiti makapadagsen ti biag tayo kabsat ket kita dapat awang ngamin digiti kanyak isupay nga mangibus ti energy and the sin digiti sulisog that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Nga naramidon tayo looking unto Jesus. Kakit-kitan tayo ni Apo Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, inanusan na ti krus, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. 3. For consider Him, ibilang mo isuna, that endured, nagpersist, against sinners, against Himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Tapnohan tayo nga mabannog, ti Apo ti kitaan tayo. Kat ti panangkitam ti Apo, iparik na ti Apo king ka, dayjay ayat na. Di panangkitam ti Apo, ipakita na king ka nga kunana, gananos ka anak ko, I am a rewarder, I am a good rewarder, I am a righteous judge. Amin nga ramidem, at dati panupapak maitutup nga ipaay ko iti dayta nga banag. Agan anos ka. What a blessing. Praise God. We need to persist in the work of the Lord. In spite of fears, failures, frailties, future, pandemic, and in spite of our foe. Kumusta kakabsat, ti pa nagserbi tayo iti Apo? Anya iti inted ti Apo king ka nga desire nga mabalim mo nga maaramid, nga paset mo iti pa nagserbi, iti trabaho, especially iti HBBC Ministries. At sapay kumakabsat, basit kang dakkel, anyway, awan ti maibilang nga nanumo, agpapada tayo ti imatang ti Apo. But all of us should serve God together. Katatayo diti main sanctuary, kitaan tayo ti mabaling nga pakatulungan tayo iti ministry. Amen? To God be the glory for that.